Gas ni som panit Times of Mizoram News Analysis clear tu te chibai Manipur buaina ain mung ruem ni Union Ministerin Chorchan Puratlo Meitei tengai athalo Bangladesh buaina India tanadar thalang ti te kan ngai thadona ni Manipur buaina ain mung ruem ni Ogas ni som inrinit lai khan Jiribam District Magistrate Krishna Kumar Chuan Khapna Thupék achwa Dan le Thupék bo chiat na thleng thei rengania mi panga aya tam om khom khaptlat ni in pon chuate khuwa khir ani bok Khapna Thupék hian Jiribam Revenue District zongjong a huama Thupék dangau ma chu khautaka ken ko turani tuntum Jiribam District Magistrate Thupék hi tunma CRPC IPC kan ti fo angchi kha aum to lova Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 Section 163 Subsection 1 in thunai na apek anga chua ani Jiribam Superintendent of Police the Central Security Force te chu he Thupék kengko tura hria tir an ni bok Jiribam DC Thupék hi experti man mo thil taka mi puite po beron lem lova sarkarin apuan ani a eng ang har sat na nge om thei hlau thon thil la omem ti lam chu kan thavelo Manipur sarkarin engemo hriat anei ngei ni na langa tute mo in chetlak an tumte ani paltakin film khurnan kan han soi masa ani August ni som pakhat khan Committee on Tribal Unity ko tu chuan Manipur buaina kalmeka Kuki-Zo telaka tharum thona om thei laka film khurna tur an chua ve boka Union Home Ministry chuan 22nd le 9 Assam Rifles te Kangpokpui district le Kangwai Chorchanpur district atanga alak chua awangin nam khat laka insuan na engemo aruga kalpui tumna oma angaya mipuite film khur turin le inding turin ancha ani ko tu chuan Kuki-Zo mipuite chu inhuat na siambel to lo turin le inpum khat tlata om turin angena chinsuat na thoni na genocide second wave aom le ani chuan Ministry of Home Affairs le state sarkar mo ani ang antibok ko tu thu chwale Jiribam DC Khapna Thupék te han ngai tua hian engemotak boruak ain mungmek ni in arin theimaya ral matonga omte kha in thla dalovin muangleya omte po mani chipuitene na lowin ral khel to lovin political dimana kanin lungrwal theichia loni point mel mathumun ero hichu kan dong he thayani ti kha wongtla tang u Meitei hel pol rang te chuan India Independence Day ti boitumin boycott an puanga Armed Alliance for Socialist Unity kanglei pak SUK chuan August ni som panga jingda rukatanga tlaida ruk thleng total shutdown an puangti asuk convener S Mangal chuan asoi Socialist Revolutionary Party kanglei pak Sorepa Secretary MCI Fabi point Meitei ten India Independence Day lomna anzom ve na chantura omlo atia India sarkar hian kanram hausak na chau adua Manipur po hi tun ma chuan eile barain todel ni in loktak hydroelectric project hian kumtina bufai bek makte duai somriat pathum nuaili sanga thar chwa theina rama chimveka tuna chuan bufai eitur kan tla cham to a India ram sala kan luta ani atibok Meitei helpol inzom khom coordination committee kor kompoin August ni som panga hian total shutdown an puang ve bokani Union Minister in Chorchanpur atlo Meitei tengai athathei talo Prime Minister Narendra Modi an adu sak le kut kebera amhan Union Minister for Labor and Employment Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia chuan August ni som indrin ni khan Imphal athlenga Health Infrastructure Manipur tan big project som pakhat hongin Northeastern State project ahon zongjong hi som riat lai ni in Regional Institute of Paramedical and Nursing Science Pans Aizol Munathil Thar Pangazet Omte Hlan Nahun Amang Bokani Meitei ten Modi ui sathiam pakhatin Imphal atlo chu aruk taka anlom viau lain pathian ni khan Imphal atangin Chorchanpur apana Meitei tengai athatalo hle ani Narendra Modi rin rol ber ani zia fianan COVID-19 boy wanglaya Mansukh Mandavia din hunkha hansoitel zawila COVID-19 wanga khovel amang ang lai khan India Rama Department poimo ber Health and Family Welfare alo enkol to a
sial hok khochuak te po anlain ngai na chuan Gujarat atanga Rajya Sabha member ani angin Modi thinlunga atlana ve veawani Union Minister of Chemicals and Fertilizers le Health and Family Welfare Union Minister of Ports Shipping and Waterways te aloni to a heng ministry at hian Minister of State aloni to bok kum sang ni som pani atanga April sang ni som ni pali thleng khan Rajya Sabha MP ani thina June ni kwa khan Lok Sabha MP atan laklu ani Ministry achel to tele achel mek ten hian Amit Sale Rajnath Singh Tilova Nitin Gadkari tenen Central BJP Shwai Tulang Sara an meka kum som nga pani leka upa ani boka BJP party a chuan future nei thapolami ni in Modi sarkara din hun poimo alo amekani tuntuma Manipur atlo hi project hongtu ringotakal arin omlova Chorchanpur atlo le zel hian mitam tak rin na chu anem het kanti thei ome in rin ni tlaya Imphal athen khan Mansukh Mandavia chuan Chief Minister N Biren Singh amu a mitam tak rin dan chuan July ni som ni pariat zana Biren Singh le Modi in biak na an thu soite bo zuina le Modi thu cha thlentua an ngai bok official thil poimo omshan lova Chorchanpur atlo tazel hian Meitei te om atinuam talo hle ani Union Home Minister Amit Shah le Defense Minister Rajnath Singh te puina zara Biren Singh an Modi amu kha an thu soite engma puan zar ani lova thalak tak nyal po a omlo Kuki MLA tenena Guwahati huna anin biak nairo khachu Biren Singh hian riko tatan thalak ada thathu asoya Modi amu kha finfiana engma a omlo Mansukh Mandavia chuan Chorchanpur DC Conference Hall Mini Secretariat Tuibonga District Official tenen inkomna annaya Chorchanpur DC Darun Kumar le Additional DC Thangboy gang teten sarkar malak na sang an srila law and order lampo an soitel nge chumi nuwa relief camp sang atloa sport materials te asem zui bok Mansukh Mandavia hian mipui ayo civil society organization sang swai tu te akom bok ni in thulak na chuan asoi Modi's right hand anti mai Mansukh Mandavia hian volleyball le badminton vel semtu ringotin Chorchanpur atlo arinom lova Imphal cham chung khan Meitei CSO te akom om report kan mulova Chorchanpur ero chuan CSO swai tu te akom ngeya hei hi Meitei te ngai thatlo na chan ani Times of Mizoram chuan Zenhang Bazar thingpui atui big wang mai kan ring fiam thudeu Zomi Students Federation ZSF chuan Union Minister Mansukh Mandavia chu memorandum anlo peve boka Kuki-Zo mi Mizo zirlai te har sat na chi sang an thlenani ZSF mai nilovin Chorchanpur lama civil society organization te hian engthunge anlo thlen report awm vek lo po anianga amaro chu separate administration union territory hi kan beisei lo deuh hian ka hrathina separate administration awm huna heng har sat na neu te hi chu felmai tur ani zoka Union Minister Modi rin rol ber hena memorandum ngat chuan subject separate administration achung thua po separate administration atop na po separate administration ani top mai tura kangaya abe bom lam hi kan soi war deuh thin ni in alang Bangladesh buaina BJP sarkar ta nadar thalang ti thukho chang kan ngai thlachun jomanga Bangladesh ramchung buaina hi kan thavek toa atro bulte soinon kan tumlo Bangladesh census sang ni som ni panhi ang chuan Muslim 91.04% an oma Hindu 7.9% Buddhist 0.61% Christian 0.31% an omani Bangladesh hi Muslim ram diktak ani kumsang ni som pakhat census of India data angin India rama Hindu percentage si 79.8 ani a India ram nei tu anga minority te anti du da dan en hian 91% Muslim ten Bangladeshi Hindu te hi anla duat viau chuan a riat Bangladesh mi puin minority te chunga tuntum boy male boy nuwa tharum han hangve takma se Bangladesh sarkar chuan minority te ahum tlata Sheikh Hasina chau ni lovin tuna interim government Mohammed Yunus thoi sarkar po hian minority te humhim atung viawa voin August ni som pani po khan Hindu zirlai hwai tu te akomani Bangladesh sarkar afel wang ani kherlo thaya India ram anma mo wang ani kanti du point adikanga
amaro chu India defense partner lian Israel le US anom chung hian India rama minority te chunga BJP sarkar hian za angai lem lo ti ero kan thachiyang viau si ani Bangladesh sarkar hian India ne na anin zomna wang ai ma in human rights anja wangin Bangladesh minority te thlawang an hau sak ve thin ni in ariat engpo ni se Bangladesh sarkar tu na interim government po ni se minority te him turin an thok thaviau kan ti na ani lova Modi sarkar ain mak kan pesang jok ani mai ni India sarkar in enton vese kan ti ani deu berchu India rama BJP sarkar chuan an tho pui RSS tenen Muslim le Christian te huat na thu an soi chara chuti chung chuan India mi pui vai chia kan ti te hian min la ho viau lo sarkar berin minority te thlawang hau thin ta se India ram hi ram nuam zalen naram ani thai em ang BJP RSS te hian Hindu te hi tleman du sak deu ani point kan thik lo US lama Donald Trump Christian te adu sak ve thawa indu sak athianga ma se mi pakhat kan du sak wanga midang chan ai lak sak emo midang dignara be sak athiang lo Ministerin adu zong athuna athiam le atling jok te hnolan ni chuan sual yan tak ani Bangladesh sarkar atluk nu hian Hindu ten Muslim mi pui kut thak an tuar viau maya India sarkar po amang anga committee dinin Bangladesh rama Hindu te ma khwa ngai twa sak antum viau ani committee a hian official vek antela BSF ADG BSF Eastern Command IG BSF Frontier IG LPA secretary te an ruatani November ni som ni pani sang ni som ni pani thlengkhan Bangladesh so na thak mi zathum lai chu himna zongin Mizorama an luta India sarkar in enga ma angai lo ramria duty BSF ten an lodang thina an let tir fawani tuna zet chuan Bangladesh Muslim ten Hindu te an bitum ta deu ni in alanga India hian India ram midik tak minority Muslim le Christian te angai saklo boka ahar chuak viangem Sheikh Hasina tan bo hnu hian mi zani som thum pani lai an thi to a Bangladesh boy wanga thi hi mi zanga somruk an tling ta der mai Bangladesh Hindu te hian Sheikh Hasina party Awami League party an thlop thina hei wang hian Muslim te bitum anni interim sarkar adin to nuwa boyna alom zel ta hi sarkar paithak tumna pia lama Muslim ten Hindu te hanjil tel hlek an du wang ni in alang boka an huat ber Sheikh Hasina thlop tu anni wanga Hindu te bitum satlia anni lo ti alan chian na pakhat chu Hindu population 8% telek wanga Sheikh Hasina kha prime minister ani lova Awami League party vote tu atamjok chu Muslim anni chu wangin Bangladesh Muslim te hian India rama an unaw te phuba an lak sak ni na ngai thaya political violence pia lama Manipur boinang dewin politics te sa khwana akal kop ni in alang engpo ni se apoimo berchu rambial khata atamber ni wang ringot hian champion ani ngot thailowa kan chakna ber le chaklo na ber hi kan en mil thiam lo chuan ti fu lo na lai hi awmle thin India sarkar BJP le RSS te hian India rama Muslim 14% te hi tuna tang chuan za ve to se second class citizen ang chawangai na hi bansan to se diversity je sang kan ni na hi pomthiam angai hle ani India sarkar chaw ani lo Manipur zo fa te point nambil anga atamber kan ni wanga in hulian ngal viau hi chiat na thlem tu ani thei atama piangin atlem jok te don sondan kan thiam ahun ta tak zet diktak chuan India rama hian Hindu te chaw omponi se tual tha na tharum tho na abodon chuang lo chu modi le aho te hian an riat fia thainan Bangladesh boina an thlir dan ang chia hian anram barat hi tarmit pakhat mangin ente sela kan zia tlang de wang chu